بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث العاشر حديث سبتون لن دو دفتر حديث نيوت ان في نيام والكتاجي ينيام كتاجي ودو حديث كبير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. حديث كويتا أبي هريرة وفي اللنيدون هو حديث كده ومويد وند عندما كنت تجيرنن أبو الرحمن بن صخر قال كان أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تعالى الله يتودون إلى رماكي إن الله تعالى الله يتودون طيب الله كولا بدو لا يقبل الله جبتا إلا طيبا سوى كولا. وإن الله أمر المؤمنين الله يمري قم إن بنوبين بما أمر به المرسلين كونكو يمري نلابين يميرور نلاكن يميرور قم من بدن كو يميرور وكره سيديرم فقال تعالى الله تودون دال يا أيها الرسل كو أنو يونلابه وكو نلابن نداكها يا أيها الرسل كو أنو يونلابه كلوا نعمة من الطيبات كلها دجي وعملوا جل صالحا كمؤمن كلها بالدجي حراونا كسبي وناكو يبري. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قومين وقوم بالنظامين كلوا نعمة من طيبات كلا بدجي ما رزقناكم كونكم الناس فيها. أي donc عندي يوم من هو كده هو ده وصل بيني ده ثم رتكاو لللا ده يوم ده يوم ترى هذه هو سيسمى ذكر نلا بجانتي أفضل غوركو يعني نحن لا تغور ياتي قدام وجانتي غوركو يطيل السفر وإن دو ستياغا يعني يو لبياس وقدو أسا هوري مكو فقون سانكي في نفان حكيكو تندي أغدارا himo luggini yani mo fungi fi puyanko ko sofi e wande yamuddu himo fonta yadayhi juuɗe makko ɗen ila sanayi kasamawo o nokkureji ka wonɗo du'ami jaaboɗo himo fonta juuɗe makko ɗen kasamawo o wiya ya rabbu koye joomi ko ayo jeyɗo ko ayi jeyɗo allah jeyɗo tagore nden ya rabbu ko ayo jeyɗo eɗaɗo maaki wa mat'amuhu ñaamete makko on haramu koko harmi wa masrabuhu njaram makko ko yoni yarde kon haramu koko harmi wa malbasuhu wornatiri makko ko ɓorni kon haramu koko harmi wa guzziya simo fajjitori bil harami ko harmi piiji makko ɗin saffori koko harmi alaɗo maki fa anna istajabu lahu ko e ko honno oɗo jaabilnante duwa makko ko honno oɗo jaabilnante jaababu yon ala c'est pourquoi waɗɗine ɗin ari kono haɗa ɗin kadi ari rawahu muslim andi ɗo noy was tawi ɗo jogii téléphone a sarsi unité batterie o wiidi andi unité mo waɗɗa on waɗɗinayi noddugol ɓa so tawi ala unité ka téléphone ma a noddata donc unité o no ɗike noddugol ngol kadi kono batterie o wiidi donc noon wayi andi ɗo ga noddata ande kadi ka en tant que batterie o sarsal donc wi oɗo hadis an abi hurayrata harisen ko ƴettade abi hurayra radiallahu taala anhu yurmede allah woni e makko قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله إن الله تعالى الله تودون طيب الله كولا بده إجابي مكو كولا بده يقول مكو كولا بده صفاتي مكو دي بعد كولا بده دندان صفاتي مكو دي إجابي مكو دي يقول مكو دي إند مكو دي لا يقبل إجابتك دي إمور دي كونغ يقول لي
konngol ba gollal ba o jaɓata illa si wona tayiban ko laaɓi wa inna allah allah amara almuminina allah yamiri gomminɓe ɓen bima amara bihi lmursalina konko yaɓi nelaɓe ɓen fa qala taala ya ayuha rasul kono yo nelaɓe kulu ñaame kono min attayibat laaɓe dañi wa amalu salihan yetti ɗon allah golle moƴƴe gollonko moƴƴi qala taala ya ayuha alladina amanu kono gommin ɓe kulu ñaame kono hara ko min tawibat ko laaɓi dañi hara wona ko ñiɗɗi wona ko soɓi wano jiiɓe ko ñori ko soɓi ɗum ko soɓi noon donc koko ñiɗɗi e riga ko soɓi taw ñaamo ɗum ya ayuha alladina amanu kulu min tawibat la ñaame ko laaɓi dañi ma gaɗana ɗum konko min harti toon feŋŋaya on ko waskubillahi yetton allah in kuntu iyawtabuduhu summa retti zakar nelaɗo janti arrajula gorko yutilu safar woɗɗinowo seteyagal asa mo hoore mum sankiti ñasan akbara ndugginno funngiti yamuddi mo fonta yedaye juuɗe makko yo sama e kasa mawo yo ya rabbu koye jeyɗo ya rabbu koye jeyɗo o quran wa mat'amuhu ñaamete makko on haramu ko harmi wa masrabuhu njaram makko ɗan haramu ko harmi wa malbasuhu ɓornateeri makko ɗen haramu ko harmi wa gulziya o hino faggitori ñaamete makko on fof kala koni faggitonta ko bila harango ko harmi fa anna yustajabu lahu e ko honno oɗo jaabinante oɗo duwa makko awa muslim ko muslimene ko fiyo hadis ɗo kadi inchallah en ƴetta yewtere samin nden watten e ko e nder koko yeeɗiɗen defi ha faamum heeɓo naforeji ɗi heeɓo ɓa kanko haalno en naforeji ko hadis o mari kon nam usamin karam kojo men o wi ko allah subahana taala kan allah ko o laaɓuɗo e jaati makko laaɓuɗo e sifaji makko ɗin laaɓuɗo e golle makko ɗen o jaɓata si wona ko laaɓi e jaati mum si wona hunde laaɓunde laaɓi e faggitande mum ɗen ta hino laaɓi ko ɗum o jaɓa kan kadi o jaɓata ko soɓi kon si woni amma ko soɓi kon e jaati mum wono beere ko soppu ɗum jaati bare ɗiɗi ko soppu ɗum amma ko soɓi kon e faggitande mum ko wono riba wono wonɗo faggitore riba allah jaɓata ɗum sabu ɗum noon kadi ko soɓi e faggitande mum ɓen allah subahana taala o jaɓata ɗum si woni ko soɓi kon memata ko soɓi kon e jaati mum ko soɓi kon e faggitande mum o memata allah subahana taala yamiri gomɗinɓe ɓen konko yamiri nelaɓe ɓen wono yewtiri en noon e ɗe ayde ɗiɗi feƴƴude ya ayyuha rasul kulu min at-tayyibat wa amalu salihan ñaame ko laaɓe daji gollon ko moƴƴi goɗɗuna laaɓa hara dagaaki ka laaɓara dagaaki si tawi neɗɗo ƴetti yahi asi taarire mum ha heeɓi mbuudi jo 1000 fara ɗin mbuuɗi ɗon no laaɓanimo kanko kono ƴetti ɗin o soodoreyi beere hara ɗum ɗon dagaaki hara so ɓi ayi o ƴetti ko laaɓi ko hukki ko soɓi kon allah subahana taala yamiri wommin ɓen ko yamri kon nelaaɓe ɗon yamyani nelaɓe yamiro nelaɓe ɓen yamirode gomɗen ko hunde wotere fof ɗum ko yoɓe ñaama ko laaɓi daji ko ɗum ɓe yamira amma ko soɓi kon wotere ɓatto ɗum ko harndu ɗum woni fewi sabu allah subahana taala sifike nelaɗo on o wi wa yuhillahum tayibat wa yuharrimu alayhim alhabaith himo yettino e maɓɓe wonde allah subahana taala daji ni ko laaɓi daji o harni e dow maɓɓe ko soɓi kon ko harni bon ɓawnelaɗo janti o gorko wonɗo ñaamude ko harni
wonde du'a makko on kanko ko woɓɓitiɗi e jaabeede haysi tawi haysi woodi sabuuji ko yani jaabino e du'a ɗi o neɗɗo juutindo voyage funjiti mo hoore mum sankiti ndugginɗo funjiti puyan fimo fonta juuɗe makko kasama mo wi Allah okkoran jeeɗi okkoran Allah jeeɗi okkoran tawa ko woni ko ñamude ko harmi ko ɓorni kon ko harmi simo faggitori ko harmi ko honnoɗo jardirante ɗulle nde ara oɗo gorko emo sifori sifaji nayyi sabuji wonayɗi sabu yo jaabine du'a sabuji jaabinede du'a simo sifori ɗi nayyi ara noon ɗum e ɗin o ko voyageur woɗɗuɗo voyage kadi donc voyage ko nokkure ka du'a jaaboto ɗum hadis ne woodi yeytude hen ɗum wonde du'aji tati ɗin ko jaabeteɗi ɗin ko jaabotooɗi hen sew Allah jaɓay ɗin neɗɗo voyageur e neɗɗo tooñaaɗo e neɗɗo du'aniɗo ɓiɗɗo mum bon o wi ɗin mun ɗum e ɗiɗo o neɗɗo mo sifori ɗo ko neɗɗo funjitiiɗo ndugginɗo soñjiiɗo aaniɗo mo ɓernde mum munciti simo maafi oɗo kadi oɗo alhaali neɗɗo ɓittiiɗo soñjiiɗo si o toriki Allah subahana taala ittanay mo annde makko nden donc tammum ɗum ono fonti juɗɗen kasamawo simo fonti juɗɗen kasamawo fontugo juɗɗen kasamawo ko jaabini sabuji jaabinaɗi du'a sabu Allah subahana taala ko harsi no hersa nde jiyaɗo makko on fontata juuɗe makko ɗe wayno Allah okkoran oron kawde ton hay hunde oron ka okkorde on tigi ɗum o hino toro Allah ya rabbi mo toro Allah subahana taala o jokkoram e jeyal makko ngal rububiyya ɗum kadi ko jeyaɗumi sabuji ko wonka e du'a jaaba ko woni tum oɗo jaabinantake fi won ɗum sabu ko woni kon ko reedi ko ino harmi ko ɓandu min janngiri ko ino harmi ko ɓorni kon ino harmi ko jotti kon fof ko harmi ɗum so nelaaɗo woɗɗintini nde oɗo jaabinante o wi fa anna yustajabu lahu ko wonno oɗo jaabinante donc e naftore oɗo hadisi kadi naforeji ɗi Usaymin yewtidin wonde no ɗin Allah subahana taala sifori wonde ko o laaɓuɗo e jaati makko ko laaɓuɗo e sifaji makko ko laaɓuɗo kadi inɗele makko ɗe yimɓe makko ɗe ngari ko laaɓuɗe golle makko ɗen ko laaɓuɗe Allah kan donc o wi kadi o Allah subahana taala ko woɗɗitiɗo kala ko ɗoyti ɓantagal Allah subahana taala sifaji makko ɗe yimɓe makko ɗen fof ko timmini timmugol makko wonde ko timmuɗo ko mawnuɗo no jeeya naforawɗo hadis wonde no jeeya e golleji ɗi Allah jaɓata ɗum ko laaɓi kon no e golleji ɗi Allah jaɓata ko laaɓa kon memata mais muɗum wonde Allah tawɗo on o yamiri nela makko ɓen konko o yamiri nelaɓe ɓen e muɗum si yonɗi yoɓe jiya hoɗum noon koye ñaamu ko laaɓi ɓe yetta Allah subahana taala no jeeya e muɗum kadi wonde yettugol Allah ko ɗum ko golle moƴƴe ɗen woni yettugo Allah subahana taala Allah ko yettirte ko golle moƴƴe laade Allah ko wi ko ya ayyuha rusulu kulu min tayyibat aw min at-tayyibat ñaame ko laaɓi daƴi wa amalu salihan gollon ko moƴƴi yettugo Allah subahana taala ɗum mema on o wiyani gomɗinɓe ɗen kulu min at-tayyibat ma razaqnakum ñaame ko laaɓide konko min ati kon waskuru lillahi jarnon Allah ɗum ɗo tinni wonde yettugol Allah ngal ɗum ko gollugol golle moƴƴe ko ɗum woni Allah subahana taala ko ɗum yettirte mi jeeya muɗum wonde no jeeya e sartiji jaabineɗi du'a wuɗɗitagol ñaamugol ko harmi si neɗɗo hino faala yo du'a makko on jaɓe o ɓokkitotoɓe ko harmi ko woni few voilà yo taw ko o woni ñaamude kon koko daji koko laaɓi daji ko woni ɓornade kon koko laaɓi daji kala ko woni huutorde kon fof yo taw hara koko laaɓi daji
si tawi ɗi yowoni contraire mum duwa makko ne laaɗo maaki anna istajabu lahu kono ɗo jamiranten no jeeya e nafoore hadis wonde no jeeya e sabuuji kadi wonayɗi juwa neɗɗo on jaabo hara ko voyage erde hara ɗimo voyage de o toro Allah e nder voyage makko on yen ɗum ernde voyage o no yowi Allah subhanahu wa ta'ala nde tottantamo hunnantamo haajuji makko ɗi donc si tawi ɓernde ma men fewti Allah subhanahu wa ta'ala jaɓay du'a ma on en tant que heɗali ko haɗi si tawi haɗayɗi ɗin harali jaɓato jeeya en nafoore jooɗo hadis wonde no jeeya sabuji kadi ɗi Allah subhanahu wa ta'ala jaɓirta sabu muɗum du'a neɗɗo tonugol juɗɗen ka Allah ba Allah ko kammu dow gawni ɗum ahlu sunna wal jamaa no fottani ɗum Allah no ko arsa makko tonugol juɗɗen ka Allah ɗum ɗon kadi ko sabuji ɗi Allah subhanahu jaɓirta du'a neɗɗo mais muɗum wonde no jeeya sabuji jaɓogol du'a jokkorgol ka Allah torra Allah jeyal makko ngal wiigol ngol rabbi jeyal makko ngal ko ayo jeyɗo lan jeeya e naforode hadis wonde nelaaɓe ɓen koɓe fawaɓe dewal wona gomɗuɓe ɓen fawira noon kadi e min wo nelaaɓe ɓen fof koye rew Allah voilà ɗum no rutti e hoore ɓen wi do wonde tiji ɗin fof ko taga ɗum fi nelaaɗo jamais na sabu nelaaɗo hunde tagira nelaaɗo ko tigi ko tagaɗo ko sabu dewal ngal tiji ɗin fof ko tagira fi en wallitore e Allah ɗum woni toon ene yimɓe ɓen e jinnaji rew Allah malaikaɓe ɓen ndangal tiji ɗin fof no rewdal subhanahu wa ta'ala bonno e muɗum kadi wonde yettugol no waɗɗi yettugal Allah yettiramo e hoore nemaji ɗo nemini en ɗi annena en yettiramo ina nemaji Allah subhanahu wa ta'ala wi ma yaf'alullahu bi azabikum in amantu wa in shakartu wa amantum hara important on ɗum Allah mari e lettugon so tawi hara on gonɗinimo jarnimo bonno jeeya sabuji muɗum wonde no haani baltore no waɗɗi e hoore neɗɗanke nde huwata sababuji ɗi o heɓirta konko o faala o woɓɓito sababuji haɗay ɗi o heɓa ko o faala kon donc siɗa faala goɗɗum a ndaara ko honɗi wonto sabu heɓa ndaara ko honɗi yani siɗa faala goɗɗum kala ko faalaɗa noon goy a ndaaray kala ko faala nafa ɗi mbaɗi amme laara a ndaaray ko honɗum wonta sabuji hara ko sabuji dajiɗi ko honɗum wonta sabuji ya heɓi ko faalaɗa ɗo ndaara ko honɗum woni haɗay ɗi ko honɗum sakkotoma e koko faalaɗa ɗo tawa ko ɗum haɗayma heɓi koko faalaɗa ɗo woɗɗitora ɗum ɗon huwa wona e sabu ya heɓi ɗin